Zanta again call bangina layout setting lam ngi mina kon hi dia text formatting ichi hiam layout formatting ichi so hiam mai te hi stamp pi kon gen pi non ke dia hileng khoi lo thelo omai izakina khoi belion khoi to dia heya lekhabu kamaya awma hey pek lekhabu hi size ahia kon gen dek ale khabu pen advertising bang hiam ni zo lowena he le khabu size si he lam hi 5.5 awit ahia a height kha 8.5 ahi wayom sia chu in designer letter half ichi size ahi inchi sa ma uchi hitale he kon pen chang a spread kha letter half pen a spread abang zai dale letter ong ta debe letter size ka a spread kon chi chain a veilam let tak lama hi aki gomina heilama kha a width count ki hek dia 5.5 hi non palawena landscape hi is dekina 8.5 ong ta debe 8.5 ong ta di helam la angei ngi sorry 8.5 hi lo 5.5 plus 5.5 y to 11 inches ai helam pena ile 8.5 maung kia hi ahi le I desktop printer tia letter I was select chiang le A4 select chiang atuam na thei khol ke diwa ale kha A4 size paper vaki thunlu dai manina ahi hangina press khong a bel tuam na lian takom jagina wailam hi sau ka genu lo kina again lo thei lo jagina ei le khabu tang pian booklet size A5 chỉ có anh, Delhi là vel không ít thì thế cả. A5 thì lâu đầu in, with A5 sang anh na bằng tóm rồi hiểm, sáu rồi hiểm chỉ có ahia. Ngoài ra kia tu nia example đi na A5 con là cái pot đi à, letter half con là đi à, letter half con là biển khác. No, na thấy xem na đi desktop printer à rằng thế na A5 đàn na sim sa con là zo lên na. Himale atop na lama hi gen chang thi dan om le kon gen chang lai di ye apum pin A4 size dan laun la he pen ka A5 dan on la leo chin wai to ki bang thoi hi wai zekina offset hiam bang hiam printing hi na dia poimo amawa dia poimo hi na wa hi sak poimo kia na dia poimo ka hi sa ba hi poimo he size a width a height thele chin page number 1 ko yom dia 5 ko yom dia 10 ko yom dia 60 ko yom di chi hinang boy ngai lo hi white hi press ten a sep hi white pen kha ni tang ni na thei siam kia ya A4 size alpha yon bola page 1 page 2 3 page 4 ichia ai le page number 12 tanam di le 1 ni ko dia alaya center clip di bang le yelama left lama 12 ko ngai di 2 11 3 ichi hi kokal taka lai bu bol khak the hi manina hoi hi lau hoi ichin di dan le hi non lo hoi zakina page after page page kha zo chang page ni na zo chang page thum na he ya ong ki vol di dan pen na page khat page ni page thum page li dan na setting na bol masangai thok thoi hoi hi chiam te le hang chi kon nge nei lai bu bol along thì lo rule khát om chu odd pages ting kha tak la makipan di he right pen akipan di te left la hi a pages kha all even numbers will go on the left ai lai buina pek mai lamane ya nung lam le ane te ai a mai lam om ja ka nung lam mai chi zong hem le gen thei di banga sumsik to kibang amalam kiam thelo anung lam tom khom gi ge blenga hi le wai kha pages asim a hi tel ja kina confuse ke le hang ya nung lama page blenga hi he page he le khabu aleng ke nunga hi banga ya tu poimo igel na sek om dia ya bana hi page number 1 ai pan hiam roman number 1 ai pan hiam chi telo hidden chaina solution di kon gen pi dia wai pen page number ki pandiran te khong hi tu le tu en gen nai loina lai bu pen page number
one pen left om thing ei lo him chi chiam te le hang right ta ki pan te te ding a le kha bu ya hi he la ma ki pan the lo hi mo mol chi kin gen le tak la ma ki pan te te hi hoi le odd number hi te te di chi hi lung sima chiam te le hang dena kon gen a4 a til bol dek le chin leng na pe khai bang hi ta le peng mai enon khep chiang ina peng mai bang zane ale khat one face two face three face four face ichi hian khat a hi mai li nei te te ai ki le hei ale kha pe khela ka kat le chin mai ni nei te te ong suak non je la hi to abang de na le kha bu hi amai lam ai ki le anung lam om te te hi jakina amai lam a ki pan gi ge wai chu common number e hi tale numeral si tale number dan simle hang odd number piak te te ding hi InDesign kon lut pi dia na InDesign na hon chang wa na mu gi ge a ki bang kol ke dia ke interface to InDesign na piak saman default an e hi aw mo khalo jen jen bang le custom ina no 5.5 by 8.5 ina bol le ki bang thoi hi inches na Loan half hoi na screen share lo na bang okay sorry kakia con keng tom dia wai chu ya zana con kek namun ma sorry ai ka ba kai casual kha ya ka kek ni na dana con kek dia wai chu banga ichi le document setup ka ba lu thaga 8.5 by 5.5 by 8.5 by hi ki pale kha bu bol le ki hi master page le tu jana khoi pion som kai izakina ngun takina net sak leu chin pe khat cha oma pe dang kon bol dia add page to insert page tu am na hi add page kon click chaina pe kharong ki belap dia hanwaya kon unusual non dinga insert page ai chang ina pe khat cha ha tamzo bolin bol theina lampiam me why chu pek som ni le thum bol leng kha amaum cha khat to som ni le li hong so dinga insert after page to page om pen nunga ko in china le la hi master ki chi hi den chang ni sui saudi om lel pen master a ki chi a default om pen sang so dia okay hey pages kha hey to ka cursor om na one here e kon khin to anoi page number 2 veila ma om dia taklama 3 4 5 le aban ban na ong pai to ding a hi le hi ka margin bangzai ya chi hi ka bol to ka thei gi ka thei u le hi ya layout margin and columns ke chi hi ka wet le to pa 0.5 inches oma bottom ale avekina inside outside hit thei ken apoi mo tuna facing page jang lo hi taleng file rang khat kon bol holding facing page hey la khia ina page som ni le lima bol taleng ya untitled 2 aung du facing page som lo hi tuna gen chiang na ding he kon za jol margin and columns here left right chiome pe dena pena bangom inside outside kichi ma left le right akichi na ja ge le here veilam to he taklam left right again na mai hi facing page som lo zen left to right hi the himal hi left to right again the chang in here page number 2 left koi pen hi hi right hi pen hi ai hang right page ading na left hi zel di right hi zel di ipiak danong ki bat ki like hol hong dik the lo ding a hi zekina margins and columns na lu chang ina inside outside a ken hi inside pen ale khabu akibain na dilam outside pen ale khabu apolam gen na hi apolam chibel akikat na dilam ahi why chu ka khe ku le chin kon kek dia achiang jok sem na ding inside the inchi kim khat to ki pia pen kha inchi khat on pading taleng 1 ave ka wan on ki kek bang jakin en wa ya link pen ka ba off khalo jagai okay kon cancel ding kon pan thak ding layout margins and columns a link lakhedi ya
inside the one kawachile oh sorry tom na hi page number 5 ai sorry hi taken khagi get a master chi pena kabol ngai hi chi kon gen chang thak ding a a master page ki chi hi master page a bolo pin den kabol namun kabol le wai kabol namun chaw om khari manina apetan su khalodi ai le he master page a kon lu thak ding a margins and columns a inside the in chi khat kon pedi a preview en leutin he tu ong lian ai alian du sem na deule akibai na dilam pen ong lian he di pek zani za thumbang lai bu bol le chin chu he kal hi na hi le te a hoi ai bang chiang kilom ni chi pen hi gen cha thak sama mai lai bu I bol tam na chu adi om tak khat chong lang pai oma atang pin pek som li tan khong a hi 0.5 angi na hi a hoi hun lo ma pek som giat khong pek za le som ni tan khong a hi 0.75 tan khong on dang to thile chen aziak chu 80 pages 120 pages chi khong a hi center binding clip ichi hiam step like kil na te hi wai te ki jang non lo hi je kina perfect binding ong poi mo ta hoin hi akala space on la je ka hi ai le pek zani khong ta thum khong tan khong bol de chu in chi khat tan bek mo uchina lak to ong hai ding hi a hi a toy bol ding le pek som li som nga som gup tan khong ka nai khol ke ding a 0.75 tan khong mounted di akil te hi kon hoi lai ding a himale to ka hisab di ka page number hi koi dia page number hi margin sunga om thailo om saklo hi chin dan hoi aya a margin pulo om di chi ka de zekina atolam hiam atunglam hiam hi option kaneya a veila malek option kanela takla malek option kanela himale to sample dinga anoi na ma kon ko idinga why chu I layout a den chianga he mun he noi ko son leng ong kat ke khale boy hoi di atunglam to special ki banglo why rough takina kon hi dia precise taka te ding hi le chu te the tham ahi le bottom 0.5 om lai kha page number kon gelu jaken 0. Inside the 75 piak pin chen ma pe di hi le han ai ta atolamong kin to namu ya kon hi thak ding 0.5 om lel pen kha noi lama anen leuchin margin 0.75 kon hi lian to hi kon hi liat to le he kal tunglam to yung ki to non lo he atunga ki kal 0.5 hi ya anoi lama to bang tho pedi hitalehan et sangodi na kon kai subdia line tanahi on piel khol ki le page number hiam bang hiam footer hiam mi gelutte tu na page number kon gel dinga page number pen hi china kon click dinga ka text tu lina ise gel the mai hi male page number gelding ka hi manina hi danong to ma dia ek cursor um lai takina cursor yung blink ke mo ka ni anen leo chin type sunga hi insert special character sunga sorry markers current page number ke chom dia right click in la a on ki gelai bangze ka eong ki gel hiam chi le master page kha amin kha a prefix kha a ki jangai second eong ki chipot a hi then chang again chang zo lai dem kon repeat thak som di a ki gel pen a hi bang bang om second la photina ate siam nai ki leng a hi then chang ina he muna thilong ki gel le hi ki su khama ma ding ka king ta example ela ka hi eta na hi tuong pai le ong nuam lo di thil tam piom ai cái su khát thấy đi muốn ngom thế, quay sang cái này hết bên cái sụp thế, mà cái sụp thế tham á hi đàn đắng khát chú control B, quay chú X frame options cái gì, control B, ai
extreme option kalakya na hai pen ka control to b making vertical justification na ka top pen ka bottom akon koile a pen khai bottom ang pai mo why na page number hon hi dia hi atunga margin to ki ka space on pia thina di chi hisaba ki bole ai le hai a pen hi left alignment or ma right aleka koi ke ya control shift r control c le tuna control l shift l ka meg le left ai bang jaka left ki jang hia mi chi le den cha number hi ong pai to dia 1 ong pai to dia den cha 10 bang long pai to dia 100 long pai to dia ai ya left alignment hi le he left lama hi ong mal di ai center alignment the no gen p na hi le leng a left lama a margin to kitwa gi yedi ka dei jeka left alignment pen king ton lo left ma jang so ka hi a hi ya khat ikon bol lai dia kai lama hi sorry title of the book bang om bang hitale gel din kong ki sadia sorry Jacob Bible apen ahi ya kha left alignment here tuna control shift r right alignment he ya tuna pen ai ka click kon bo gel dia font leken the ma le he kon kek ke dia control b kon meg non dia while bottom ma kon ko idinga avela ma page number to kirwal dina he think ka ilai bola a footer alai bumin he page number on kirwal di ai hi dan dang achu kon la casual dia he zalama far right ai koi baina hi di tal he hang hi right kon koi dia e text se abana kon shift step ka mele right ang pa ya Jacob lai bu chin zo leng chu khadang pai khom te pe kai ki bang to ma he dan isang swag zu dinga ai zo cheng ina a na hi kom di na line khat kon gel dinga wa ya atunga line vertical line a click le drag le line khatong pa ya wa ya size pen he atunga om dia 0.1 it's dia a color di khati bol dia wa chu red sorry green isang di ai green color wa chu kon preview dinga na ka keyboard w ka meg le preview ai getting is ota ai le right lama di na page number le alai bu min ke lut hi manin ai lama ab nia select komina ka keyboard ka control shift to alt ka meg le he ai kon ki khek na mo ya point copy paste in amun ngei ma kai paste in right lama ba koi di he alai thola to yong ki git rin ren na mu kha alai ta hi chi gen na hi wai ka zo wa ai le right page adina yai kon koi moka yai right page page number left la mong om di tik thei lo a hi manina yai pen kon control x kon kat dinga delete leng Jacob lai bu left la mong tai phe din Jacob lai bu atom na ki patna shift step wai chu far right jal mai kon hil sa bangina kon jang no na right ki laung pa ya wa e ki chi pen ka wa page ai e ki chi kha among na hei mu na e hi mog lo hi alphabet a hi lo na a page number gen na hong hi ai le tan ka zo ta dang chei thei tam pi ta kom dia he ya master page chi che master page ai gel bang hi a pek teng teng ki lang ding hi mog sia kina pilwan ma mangai et sang na din na chei na din na tunglama color khat gradient ki chi isil na le ko na kon bol dia box khat kahon gela why chu he tunga to he na mu hi why ka gel zoina ya move tool pe apoi mo pen game leng move tool na select thei kai thei a hi om na diksa ka sak se kina gradient hon pet mok di ka hi he mu na he lama gradient oma he no mu ke le windows lutin la gradient koi chat leo me ya color sunga he gradient pe nahi why na click le china gradient on pot ke mai di hi why chu hi gradient type agna hi sa ten the dio gradient chi chen color khala ke pat color dang
ni le thum le multiples ai le poilo hai udan dana a fate aban oma bol na ai linear chi chena atang jin jena koi lam khiam bol nai to bang pot khale kaw line ong pon mok kaw line kha gradient pe kha kai yai kha adidan hi login yai kha ka dei pen kha sungai be ai le ya ka bi chiang linear ong pot gi ge mok yai solution bang ding em tuna okay yai color black on pe ding hai pen I khe kut pen hi yai amma color ka pya khang lo ziak lei thei kele tu chen na bangjong ki khe khayam ka thei ki hi maleng gradient hi a fill na le sap thei outline a de le sap thei chi hong chang ma mai class no hong cha zia ki kon en to dia ai to ai mu kha huai da ki pat black a fe helma left huai da hi right lama black na a fe ai solid lama pa hi china hey color cake ding bang hitale hang hey ya move tool hey hi a click thia black le hey click thia a click thia be hey note sa hi hey color dang kapya kud le hey ka select ding left lampen hey tunga color gradient namuna double click leng color ka to choose na diong pa ya yellow bang choose italeng elam avela ma yellow pa tama black lai pen color dang de italeng e kon choose non ka click ma sa dia wa chen he atun gradient tool ma ka color de namun hi example dina blue ka click de blue le yellow ai ke le color dang khat kon choose lai dia kilom ka sak lo je kina magenta ka de ya magenta hi ken e muna values 100 ka pedinga 0 ai chu magenta hi select hi ai color hi common mama Instagram te zat ahin ka the hi le hi ke kwalu taleng hi option ma left to na ang ke kwale reverse ma ai kilom ka sak jok je kin he kon jang ni ataklam wala pe taleng koi ut kai man ko clicking control shift to alt ka click ka drag the hi taklama ai le hi blue om namuna magenta ka dia to he magenta om namuna blue ka dei le he pen le khek thi mai hi okay ka zo looks ka he amita anwai lama ya ong pai sukun la master ki chi khoi hi la hi jakina ape selun nai lo ape te kong lu ding ape som ni le li bol sa ya ki vual to 1 ki pat 24 1 na kong lu dia ya master page na i bol sa teng ano mai pai chu ya namu guides khathi ka delete khal ho ja ka pe teng ki langai pai tu na poi mono lo kai manina master page ka lu dia amun bela ka butika akiseleka ka keyboard delete ka mele mang ai pai chu adong khol chi bang lam thei je kana ka la khyak zo la hi poi mo nam le tut koi the hi ai kon preview ding w ina hi chiong hi di page number 1 takla mang ki pana I le dan ma hi adanai introduction again bangina 2 left 3 right 4 5 6 7 8 9 10 11 why ki pa na 24 tan ye le exam ni le 24 left ang to pa hi lai bu hi denai lai bu tak na pen chang na lai bu hi a cover simple lo na inside teng hi left to te hi why le chu a number bang le odd number hi lo din even page a top ding hi hey 24 bana page bela pu taleng layout pages insert pages kabela put bang zahia another 10 page bang bela put link 10 galdi after page 24 alas na penon la after page 12 silang leki bang no tu le tu abang zekin blank pages ngana hilai zekin khat po nunga ko ilang leki bang ai ya atang pina
page belap uchena adanung zo chen ki belap tang page 24 nunga okay considering page number 24 zo chen 25 continuous nong pai gi 26 27 chinaban banang pai na page som belap hi izia kina ama 24 ki padina page som chu 34 pages nong sok ta hi hey bol masak lo in leng master page abol thei thama hoi ki patin leng akhon nga page e8 i bela bangzel nang pai to ding hi a pek som thum le li mo kana ita awai pek pen apoi mo masa pen kia ya master page i koi ya pek layout page layout tiang kilang to je hi chi kon hi lut na a hi ya oma first page hi tang pi na lai bu a cover thuk gel te title bang ai kila info dang ken khata gel dinga ya page number 2 hi credential page ong hitang pia why om dan chu lai bu tak tak bang hitale a title of the book publisher banga adang year ong number of copies kong printed email ông kịch quậy đi alo thì lỗi hay muốn quậy một tắc lại bộ bol tên anh ol kiến khang na ku designer ai pan khang lệ hay hi nol kiến vợ lo hay giờ cái lệ con nó lại bộ min quote ut chang na hay muốn hay kuma keyboard page number hay za pha ai cái lệ publisher qua ya chỉ con hi agel lo chang wa hay muốn akipada info lại giờ kuna mang nghe cái lệ printed chỉ lệ quậy một alo thì lo hi price atang pin om polom dia ken khati thei nai lo chi jai na koi lo top pol bang le mo ai thei da chu i koi che na kum som ni kum som thum un paisa lama hei lai buin bang za mane he chi thei ki ano manuam khatom je gena lai bu bai bol zo che he la ki pe si alas pen pen a bol ai tam pia hoi om dan chu printer te kia bangza beide chi nunga MRP price di tuat kia ka inung chena print ma dew ne hela ka bagel zeleng wai hi chindan hoi le kilom mama kasak ai chu ke mi mal ngai dan hi wai zo chena lai bu ababa nai pai dia ke hi atang pi na lai bu ki bang ke forward bangom theoma ken khatte about the book China author in a gel bangania why they pay cut about pek ti om de content space lai bu bol dan ki bang ke ken ten contents ko ya masa pena ko zero why a ji ha dan hin ka thia velam hi tang pin why te loi om na sung hi left lam hi avakal to ke le athu tam lo je ka velam at tu kha lo the loi ke le chu blenga ki ko et why bana hai ting zo china athu tak ichi mai di a contents te khong zo china alai bu thu tak kong pai pa nahi why di na example page 5 na ki pat bang hong ki pan ding itale lai bu bol de ki sai manina apoi mo non mama he muna bang thu om de hi chi heng poi mo non hi manina tu ni na article chi hem lai bu ka na bol khak sa khat example chi hiam kon la dia why to help to pa reverend asita khamvum get ahia akum thum kum libang paita ya hi amalai bo ya pek som ni li ahia avekin ka copy dinga control c na e sunga kon paste dinga ma formatting teng tong pai lut ahi underline nong pa ya bol te bolang pai de hi he khat be ka copy jegna he teng pa ya akim nai ki ya he dana tuma again sa bangina a cross sign but click being aban pekten ki som di tang manina he kila control to shift to click in mailing ato tanong pai so mai de malema automatic na hi ama lai bo ki pata kon la thi a hi le pe bang za pha le dina pek som thum le li bol kha kalai bula khi pek tampi pha hi je kina pek som thum le li thana kidai lo
talo ai jai kena man automatic in som ngale thum tanon bola som ngale thum tan bol hangina he khat pe khat wal dan oma ai pen hi settings lama he Microsoft Word lama extra gap adom kha jak le hi mai the hi he ting to kam kha hi pathianin hon wal zol hen che tom na hi he en non leng pathianin hon wal zol hen he che to hi ai le hi hiก็จะต่างปีขัดก่อนหลักนอนดีอ่ะใต้ช่วงที่บางเนี่ยบางก็ไม่อาจจะคิดเท่าเราละว่าเลยอีกอย่างแค่นั้นใต้ตรงเมนูอ่ะ show hidden characters ที่คนสั่งดีอ่ะคนคลิกดีอ่ะเฮ้ยเอาไปมอนอนโล enter บางใจกี่เป็นค่าขัดเฮ้ย symbol ค่า enter อีกเป็นแค่นั้น paragraph symbol เกินไหนเฮ้ยแต่งที่ตัวน่ะ control ต่อ shift ต่อkeyboard N kami level kanya top tanong kiselect dinga wai think ka delete dinga poi mo khalo hi man na he teng he pai leng le poi non loi delete wai sai gina he atom na hi tion lang sakta ma page number 1 lu to ding ka kisa lu to da na hi le ai le click kin lai atop ta na hi thei tham dia he ki padle direct kina 1 na ba click dia page number 1 ong pai hi page number tak hi page 5 ong ki pana he mo le enter Microsoft Word jangte bangin atang pin at bul tung apat di delo enter ki meng mok he bang le kon lag de control shift 8 number 8 hi again ka me le he ang lang ko InDesign kon lak ye so hidden characters te paragraph marks teng le ete hi Microsoft Word leng why dan đều thôi hi he muốn enter pe charger he hi thei siam bang le chu control to enter me mai le chu next page lu be mai dia why chu page break hi tampi tak ten Microsoft Word tang ten le thei khol lo hi puna ko he teng delete ding he tan la to le page next page ki pandi manina numpad lama ki pata enter next page go to next page sina tu pen ka kon me di next page ang lot ai kaya ina chapter bangza hi mane ya hele unnecessary tabs higi mo tu mai gen dan do ai pen hi shift tab me leng right lama kin di za mai gen cha ai teng le left line hi man justify len also mai thia control shift j mai kan justify kaya ama lai bu bol hi avekina tuna formatting pen rahi dekkia page layout jili hi so man ya izil non ni khatai le yai tunga sang bel volak ong ki panen atolam hi ong lo mama why he minimize the dan to ba minimize the dan lambi to am tom dinga et sang di na control to b why chu text frame option chi text frame option hi dan da option na lu the text frame option sai pe nai kon lu le hi vertical justification ki chi kon jang non dinga dena ai mu na page number bottom ka koi bangina tuna hi le center kon jang dia why chu alai taung o mai why jagina hi amma enter bangsa be hiam piak don sangina I che hi le akinzo ai why cham te to kon preview non dia hi chi alai holong tu ngai kilo ma ta hai the next page zakop like khak suina ai hi affect na left line na oma he ki pata thu ki panai manina justification pe na affect na kon justify pod dia why so chang na he tikeli center line na sak zo center line ka hi dia a font le til dang te khek man lo hi kon chi bangina ki khek ke dia a hi bang bangina izang to dia he ya til thak a hi le hey anoi footnotes kichi oma footnotes si Microsoft Word ko iten thema ma ding o he te ai le ya page number 1 it's di chu Jacob like khak suina
na pe ka ama pe ki A5 hiam letter half filo A4 hiam ni page layout ta context zol dia A4 ki zangai mawa kai hi footnotes number 1 to 2 ata ai mun hi 1 kia ta 2 pe next page page 2 alut pha e chi hiam ai mun adin page number 7 alut pha wa hi automatic ang ki zui den chi nai ai mun Microsoft Word da pe khat da te hi ki bang the non lo chi chianga hi mal ya amau footnotes piak bang khang na mun ya InDesign a pe ka ki tol to ai le hi ai footnotes chi formatting ball le hang ka chia class ma sati ai hai a background highlight te azia con gen awai chu a phonom lo zia ka hi ke system za lel pin a phonom khalo wai chu con le minion pro hi italicom lo ai minion pro teng italic lo le tuan lo ne he system an khalo chi gen na hi system ken ka chu thamai ai le footnotes settings akong loading sorry why mine khat kon hi zol di line footnotes den chiang ni zat khak naw ngom the hi zakina kon at pd times new roman regular kon jang ding he tengka italic hi ma dana manual kai ngon ke zol di or chiang same di na Arial con rằng đi Arial regular con rằng đi say 8 point na the Bible knowledge commentary na hay tengka italic hi ma tena hi isa ai le hay paida na hi hay kal space hi second na pen lewo W capital na mo nang type hi ka dia wa second na 0.25 konpedia ay la ka minus 0.25 konpedia no gitu akta why pen ka paragraph size akon bol zolding why to dinga ft konpedia okay kon select tuna why ka ball pen ka on apply de ka hi man na ye sawong tung sim khai ay mo na load dia type menu type document footnote options ke chiama ay la khoi di ane no le character styles kon jang ke dia footnote formatting style then ka ball sorry why mine preview basic paragraph time na kabol ft no ft kon jang dia aki kheng mo ya no ya italic thoi hey t ki chi hi tab gen na ye one to he ya athuma long ke pan r kal kha tab khat pe in chi gen na ye adang le piak ti thamai ana sui sao lo chin tu na hi man ke ding layout atunga layout button om ding hoya weight align weight again nai why pen ka example hi zekina achiang sem na dingina magenta color company nga changi asaudan hi width 1 inch chu ka koile bang chini sau di ma weight pen sa lo ka sa 0.5 panzo ai le he dang te hi settings po mo mama min here spacing options minimum space before first footnote minimum space ya comparing an enlochin a text running text to kikal line kikal gen nai 1 inches ama 0 mai 0 am pen sign 0.05 tana ko ito dia breathing space check dina yai two akon kek pen sao ka sakwa je 1 ma kilom sa 1 akon kek non dia
Space between footnotes ni le thumom na te e bang chinom de o yen zol dia between footnotes chi hi footnotes khale khat ka space bang chi tu alian piak de chi a hi why hi a om meng hei mun hei lai bu bon lai tam khalo idin a hi a bang teng le kon lut king non dia then they repeat nai ko mina document footnote options a layout space between the footnotes 0 pe on kine lodi ka ben na den 0.05 ma company ai ya poi mo khang naom le den chana ki heng mai dan na first footnote then rule no off ne on kilang lo di sinai hi et khong no ana en sao zo le ana lu thu zo dina kon nge na che banglam dewa lai bu bol khatena ai ya first page a ki patina il paito dia ai te hi a formatting hi ma om sa pen zat swak to pi ka hi zana question on ki dong poi ma khat ai hi ke ya tom na amma a chi to he ya next line a dai ding hi chi he ya bangja ka he last line to is last line ki to lo mo ya chi hi question ka hi wai ball thi dan den chai ball to di alai bu ball hi chapter dan na aken simla bang aken chat ki la bang bang teng hile bunga na bung ni na leom de bunga na he bung li na tom na chi na hi bunga na sui na ya ma bunga chi ma ka cursor ka kuya he kan next page paisa ku no ni man enter ka ball hi chi lo ka chi sa ma bang ina nampet lama enter ka make next page ang lo dei he pen leng de na bung khan na center line hi biang why dan na center line sin kon bol di hi mani le he teng paragraph style sin bol le zo pa di bung na mi siang pai to lai bu ama ka gen bai na pek tak lama to phe do hi man na he mun hi pek som ngal ni tan ang to pai man na ihun sak dia ya kon gen non pages taklam kila ki pat kon la pot dia ya pek som ngal na 53 pen hi kon delete dia ka delete dan kon hi thak ding pek som ngal thum na click in la hong ki select ai hong ki highlight by click in la he delete delete lechen delete dan chikhat ai hi dan danga ei ma click in line delete me lechen le ki delete thawai isiama he ya pages ki chi hi to na eteng he mu le lu thei dia taklam vola le pek kwana ka pai nai na ka pai dia he ya hi lian ken te he namu phadwa ma namu pha ke le hi le thei tham dia hoi ana hi lian na ek gel dia hoi su master ek ki sang le hi chi na hi he tunga ya a master khat chau master khat chau ki bole hoi ting ki sang so ka hi okay tuna page number set di dan kon ta lang on dia page number 2 3 hi ba pulang na ai ki le forward chi khom di dan bang sap ta le han one akipat page number 1 akipat 4 tan hi roman numerals ipedia bakit ya kha roman number ai ki numeral bang ki chi na numerals ki chi ma mo roman lo pen ai ka genu a hi roman pen pe di tleng ya ka master page sorry ka page number 1 tom lai line ka right click dia right click ai he na cham te ola
numbering and section options ki chiom non dia waya ka number de dan style sa 1 2 3 4 roman pen ka click dia okay review 1 không bị ngay 2 3 4 5 cái 5 mun chắc là cái part na Roman numerals kape uno sorry bang si numerals no kon si mai dia ka gen khela ilan ngai da mun la 5 ahi 1 a ki pan di de non kita be ahi le dina kalun na ma right click na numbering and section options sa style sa 1 ka ba select din ka okay le bang si di 4 Roman numeral 4 kaya 5 Roman ang inolo ay ka data to wana kipan di che hiya ay le kahi kim nai lo katom ma wai chu 5 mun kon click non dia numbering and section options how to paste numbering and om khak je kai wai kha wai hi loading wana kipat ka dei no ka dei je kina start page numbering at ka click dia ha number 1 kon gel di a style ka 1 2 3 4 dikta mo okay one ang kipan why dan chu master page to amle bon ngai tuan loi hai pe ni abula kipat roman 1 2 3 4 a 5 na dipena numerical sang pai 1 2 3 ban na 4 ama peksom ngali ni na chi kha bang peksom li ge tong tung tai chu why chu roman numbers 1 2 4 is equal to 4 pages one, 2, Mazayane 48. Africa ki gombang za. Then I imusa bang na 52 ay. Apek ting hi ki goma 52 pages si bebe. Le number ong paidan hi ki he kwal za chi thoi. Hey ting hi master page khaden control. Ma master page ni le tum apoi mo na om tham ding le tu he mo na poi mo khalawai je kina e jang so ke dia okay page number 1 he title of the book Jacob lai bu chi here kon hi lian dia phone bangle kom sa de ka de man na impact kon sang dia ai hi right lama kon ko dia ai neotic design to jaga kon bol do sakai control to shift to c janta ka kon fp koi ka me le hai tana a top tanong oma ai pen hi design ka bol jak jakina ha box khat kon ko dia why black box in hi sakdia I kill a black load say red manitale control to shift to bracket kamela send to back ay kon itag dinga right click arrange send to back ay pen ay kasat Jacob laibu ay pen hi dan tuam khat kon hi ud jakina tuna apoi mo mama khat type create outlines hi text ahi select select loading kon bol dia why to type create outlines chi why ka object kong itai hi object kita text kong inon edit degleng le edit no click lo hi mem why kan ni aki group khag jakene chi dan meron puwa a surroundings control to shift to g
an group ko me le ye ong lang wai chu Jacob teng tuam thi tai bulang pai tom thi to ka hi u dei le hedigel ina wai sunga abalu di chi ka de je kana an en le hang ka extension lo je kin he mun chat e thoi na pai dia object ka kon zat ding le pathfinder ki chi kon zat dia wai te he te hi ya object sorry windows ale om dia object and layout pathfinder ki chi oma wai chu hi te Illustrator bang Photoshop khoi te bang chu athis siam padung ka ginta ave ken kon select ding hey teng thum Jacob laibu le box red box pen ya hi banga ya intersect shapes ki chi kon jang dia hi chong sorry hey pen kon jang ri hi ka de ka chel de kha bang jaga he kon bol se ka yam chu khata zo the why do China here JSC to LAI B akim khatan hi transparent ka de sia ka hi why transparent lo chiam te na ding color dang kon koi dinga why chu anung lama kon koi non de control shift to bracket ka me transparent hi chi gen na hi kai che yu je ka hi manina image khat kon koi lu dia cái image si thấy không image lagu di dan leng hi dan to mina ek ka click ka InDesign ka taskbar ka pa ko ya ek kon la lut ahi click khadin asuma click di yai hi kai image lagu som yai pen hi yai box te sunga kon koi lut ding an en le thang control x cut china hi ka kata yai ka select ka Jacob lai bu chi teng teng yai muna edit paste into kichi pen kon click le yai sunga lu de hi yai effect ka de je ka Jacob lai bu chi teng kha text lai kha object ka kon kheng masa why so ina ya rectangle box ai ke square box nga wai na why teng on gong khom na tu na okay image dang kha sunga on la lu non vek ka hi yai paidan hi design style che khat na ma hi hi image sao pi gen man ke de hi male kalang lu ta he a frame hetan ahia ki mala image lian pi ahi wam dan chu he ka click le he ya bounding box lian pe ni image chom nai kon kai neu dinga sorry yi sangina he ka kai neu dan hi kon hi thak dinga okay to na mu he round circle ichim why na mouse na hover chang ong la nge nge le why click le chin annoya image pen ki select china ai image pen ki select kai che apa alian mama ki neu ko un manina kon ya tunga jana again transform tool why chu shortcut key na keyboard e ai making la ya kila proportional na kai ule shift to make comment la kai le chin ai sunga to ama sang neu zo mun lian zo ichi zo dia wai kha hon lo the hi hi chin ba hi leng chu ai black ong lang non di ma hi ma le wai pel jack c ina hi le hang design al ki so the okay hi cover sunglam sorry up inside pages bul pan na hi abul pan na tang pina page number ki koi ke ya hi page number pen wai kha masterpiece lak khiak theida nom tham dia himale pai lam pen hi masterpiece en lu chang na e master om dia wai che nan ki chi le khata nom dia wai chu na ba apply le bang mom lo di chi nai nan pen ka click apply dan tom dia ai atunga clicking page number 1 pen ka ba drag lu le nan ai wai chu e master jang non lo
none kichi master page jang chin to kai kon hi thak ding hi dan da right click in la hai page pen kan roman number 1 on the pen number apply master page kichi click in la master page hai pena 1 pena master page bang ma jang lo di chi gen nai nan pen baselect chen okay om no lo ma oh ai le to poi mo non ma hai hi alai hol om khakia alai hol om na din jan ta ka kon gen sa bangina hai align to page mo align to margins align to page le margin ki khai na di mun hel muna i kon lag dia why so align to page kon che pod dia center horizontally centered yae ai le align to margin center ayong hidai bang jakin margin velam 1 inches ipia right margin half inches 0.5 inches ipia alai hole koi pen ki a page ki base zodi mo ai kile a margin ki base a center a koi zodi mo chi hi a question hi why jakin a question kha he adon na ipedia al page lai omzale kachi jakin page ka koya while center kon mele a page having a center hi why to he ki pat na te dinga a distance to taglama ya atom na tan ki tuak chi nai ai le margin chi pen la margin a center kon ko icheng ina ai distance ai again ai margin ai tigel kal to ethical kalke nai pai chang to ding ka ging ta horizontal is centered here vertical is centered dina here align vertical centers ki chang hoiling bang ya margins to ki relate dina hi ud le hi chiang ni ya hi inside page here page must pen pelama page number 2 title of the book thumna forward bangam di tale lina hi blank ide jegna lai bua hi a rule dang khat nom no na why to text bang hiam om ki ngal le page number hiam he ya te om lo di che hi sekina heleng nana ka ko ngai hi why len lai bu bol ten theliang ya thuang ki pat tak takina 1 2 3 abam banong ki zom diang pai suk dinga atom na pek tana page number piang na 48 tanong be di hi why to bolzo kahi mana kenle concept dia lesson 3 asung te hoi takina formatting le bang tengkha kahi man kia ya bunga na text space kapat bangina bungni na bungtum na bungli na le piak vid di hi le hoi te teng hi man ki di Lana question ki dong poi mo ma ka chi kha he hi ya yei line tom na ki bang lo chi pen hi solution hoi pen ai dem ka thei ki ya ken le ka sim kha na ai chen ki kela yei hi again gen thei chi le a hi chi ka hi align atom na aniam lam abuton lam ki bang lo hi why te hi rual kai dan lampi chu a text frame klikin la ball control B making la bottom ai ke justify me le te to tungi ge de hi le hai pek som nga le ni ta ku cha ba hi swag dina pek tam pia pha ba hi seng ding de hi lo hi why sang in chu chi a hi a walk around again chu mun kha pio ka cursor ka koya control A select all after ka ki select ding chi na hi hai teng koi ki pa text thread ki zom kha teng kha ki zom back he hai te tel lo na hey teng ai le to if ka hon hi ding le control B making sorry control F for find control F zangina object kichi on click dia
yeah he find object chỉ assign change object con lu dia change object i select i tang manina azon di bang mom lo i khe code pen direct ni khe dia why chu text frame general options ki con click dia alignment vertical justification then control B here justify text thread cut text box cut iba hi dan na justify alloma justify udi manena vertical justification justify con click ai okay done tu na improve dia uchi zo tak tak na here kituak tay đâu ya hey kituak lo katom sorry con hi thak dia yeah control F selection text frame general options ya zero con koi mode dia pai lo ja ka thei ki ken le oh change all okay vật đi hay cái mẹ khơi vật na change all hay sẽ cái na phải cái na ông cái kia cả hoài chú bottom margin ngân đen khắp vật chỉ này về mo hay là cái cái tuột phải cái tuột ta cái tuột vật hoài ra na tuần na tuần ya cái đó na work around ngày tuần lệ hàng việc vật đi hi lệ hoài khởi lại hết khác ở bên mà khát chú hay liền hết cái tai lại cái tu te lại cái tu pan tu te hi justify hi mok chiang tung lam abula kipan atolam to wal ta pai mok hoài pen hi manual và hi mayong ngai dia manual hi thei dan chu hey ka select lại takina control B me kina then ai koi na masa center account ko ile angai mong pai non ding hey frame chau control ai hoài pen na adang teng kha ato deng kha vek ai tom na leng boy nom di ai pen leng B control B justify lo din stop koi len tung mong ki pan di ai wai lo koi kha non di bang ai chi le den na nga na ai pen leng control stop ai teng ahead kha hi a solution tak le InDesign omlo ahia himale script a bolua mai pen hi commercial le the hi chi hi kelle ka study na ke pat kamu kya ga hi tu ta na a work around he da na hi he te tu na bozo bang ita et sang ri na master page khat chau bol hi man master page ni bol din kong ki sadia hey pages a master con click din ka select din master wai pen ma ane no le clicking hey plus mun ka me le on ki duplicate hi idan danga hey master a select ko mina plus ba me le sin le new page on ki bol de le new page on ki bol chaina master pen on ki copy lo di ahi athak ma maung pai de wai second ka duplicate tu la chu right click hey plus sign ka click nong ki duplicate di pen hi ho iso ai ong ki duplicate chi ha na b master hi tu object de hi chaina et sang na dina b master hi hey color con visual dia red na pure red right lama green hi pela ka apply tadi ya bunga na ke patop ta din kon apply som dia why chu bunga na page number 38 ma 38 kon select dia 38 ke patop tan select na dina ka keyboard shift key ka make dia ya 48 kon click aveka shift click aveka ki select hi 38 ke pat chau 38 39 40 ke pat 48 tan why I can select line right click ding master page apply master page to
master to pages a pen kha a om lai pen kha b an nom tai man b kon select dia mu ma master page a hi to om namun aglam le a hi lai himalay heya page number 38 master page b hele b le red to green ka bang jaga om khai he mi chile I master page here double click non le master page b om namuna red to green om jaga green peleng hele apeka green non mai de he adena b ichi sorry a master a om dia b chi chen b om dia alphabet b hiam a hiam hi molo na page number again now hi tai hi muna hey ting ting so danin ka kingai to a hoi so nuwa op heading om a hi le hey ta na hi hun mai lo hi jekina poi mo no mama kon close dia apekina ka master page ka file ball collection 3 a hi hey mo no ma cái file hi copy lên copy na control C cái hard drive hi han paste lên cái này kiểm điểm C question liền P cái no system hi file cha ong toi na ong petaleng the system unka missing link khata na nei dia why chu dena image ka zat pen ai ke image nanga om lo hi manina ke image kha on to khalo din chin tel khalo din nga ke system om sung teng chong tel di bang jakina system why image hoi ta killing ai jakina Microsoft Word na 5 page chaina a link a page kia a kiem bet ngal zela na to na na wai tong pai kho mai ken khat te na a file on toina print di kon toi wa a in design file din again INDD pen hi ong toi mo kwa wai kha a link teng hiam a font chat tu bang tua ma tuam bang toi le wai teng tong pai khom lo hi sekina poi mama ki hong thelo ai ki le wai missing file ki chiong mai chaina a font te khong ong kim lo i chen ki hong thelo ki hong le wai ting ting missing a hi wai da na pai he manina tu na kon hong thak dia he chu om di ni ngai to dia aziak bangziak a file om hi ben a image ka ai le ka file hi bang chidan hiamina why ka link pen here too why too ka link pen hi bang chidan hiamina rename kataleng say 21 hey question mark anom cha de alim le melong la himale question mark why chu missing link gen nai error gen nai anoi lama anoi taskbar te thong error khatoma ka double click le links te la ka missing link ana kiche why chu ka ba click le he on laka yeah right lama pages layers links te noi and legend here le question mark anom de hey om le link ngai link thang ngai double clicking hey nam ka file name 2 pen ka 21 ong swak ta chena ka ba click non le bang ma boy na om lo error le om lo ai le hey ting ting bang chidana adik ta ka hi thei di mi kya file pia hingala adik ta ang po thei lo sa en chu option hoi pe ma package ki china save the he file menu noya package ki chioma package hey button package ma click non din desktop kong lu dia lesson 3 folder pen kon click dia kaseleka
hey apoi mo copy fonts accept hey te hi kitik vekina coin la include IDML kichipen le tikin la include PDF print hey le PDF na export direct na export tu ngale wale selekin la a quality a print di thila le press quality select le chin okay package kachia abana zela okay konchile amale ma folder on ki bol tom dinga why sunga na file poi mo teng teng na font sat teng teng na image sat teng teng why mo na on ki bol compact di to ka folder bol pen he eno le PDF leon bola hey InDesign file ma lesson 3 ki pen up to nga lesson3.idml ki hi InDesign markup language extension na here why am ja chu ken tuna InDesign version 2021 kasanga nang InDesign 2017 bang nazalle ke file INDD kichi yai lesson 3 pen hi na hong thei ke dinga a file format chu ki bang dinga min hilleng a version atom zekina aniam zo in asang zo hong thei ke why zekina aniam zo in asang zo on thei na di omsun hi IDML extension na here why chu hi INDD na hon thei ke leng he IDML extension pen na system ani am join hong thei di chi na he links ki chi folder khat na om dinga tunga document font siam dia ka font zat kem pe ya an om bek de he why chu na font zat teng teng to va pe khom ichi hiam khadong suak hong de hi le leng adik zog na hi le chu he piak li thoi lo hong hi zela hi links dena ka image kha link dan ong pai hi tuna limlak som nei taleng zakhan nei taleng package ka sep ni le why teng teng to a folder to ma links chi sinwaya ana om compact again na hi hey teng teng hi tuna press a peleng akim lo om lo di a fonts missing lem lo di a image missing lem lo di to dan a hi ite siam kalamena a hi le tuma kongen so printing at lu di bang italian print di bang italian ichi zoyam a PDF hi press telaka he ba peleten a hun tok ma dinga mawa dingina a InDesign file pen hi poimo ma sa pen khollo wa hi wa maule he high quality PDF na piang na le wai amao aban bana pek khat zo pek ni om di pek thum di pek li om di a spread om di ai ke wai teng teng amao na hi man wai teng hi a boy ping ai lo himal desktop printer yai A4 half ichi hiam letter half ichi hi A4 print ut chi hi atam zo boy na ai hi ye bang chi bol di chi property scale le khadana i bol sa bang na 5.5 by 8.5 a hi A4 page a print ut na hi zakina a PDF a kipat bangchin na print dele center clip di bang hisap ta lehang print chi ka meka Microsoft print to PDF direct a printer tool tu akisom nei lo kai man na PDF ma sang ding here ya properties a hi letter con landscape con selecting a letter con selecting a bangzeka letter half letter ball hanga ile ipina dile kha pen ai ong pai mo ta to half letter inon lo na letter print hi man letter ki select hi mo jo chena booklet ki chi om dia booklet ka select le bangaya ya taglam vola page number 1 om dia ya last na pen bangaya page number ball kha 48 om de hi ban ai chei booklet tong swang mai de hi mai ka print to PDF printer sang khay man na ong save chi zo nong pai ding a hay muna no to le no na desktop printer khong hi direct print thei di na hiu himalay hay ong pai na dik na ding na duplex printer poi mo di chi bel front le back direct print thei ngal te bang na chal le ong dik ngal di hu chi lo hi la chu manual ta kana bai ngai be tho dia wai zakina tun ana en le hang PDF ma export di na booklet a okay, desktop say lesson
3 booklet considering save cái hi A4 ka print ni le kalai bu hi A5 in set length akim khat chata adik dia Himalaya ya letter half kon lak nasana ile letter size ka print exia kai why chu i desktop printer tia adik chat khol ke mai the Himalaya offset adi khonga hi letter chi paper type ki ha chan zo sia ka to dan kon pai pi ai okay toy ball kha lesson 3 booklet ai ichira nong pai de the I ball sa bang Jacob Laibu first page one page a page number ki yellow ai ya tu na velama next page page number 2 bang mui chi le Roman number 2 le last page ma cha dam pen 47 46.3 hi chang pai to den den di hita ya hi na printer aga gen sa bai na both side in print legend dik chat din why na print zo chen alai khep legend lai bu khat swak hong mai ding ai etana hi kholut ka hi bang hiam dot nop eto ki sai om le hi don the om te I dong dia u chi ki le hi ama bana gen chathun om lai le hun lem tang lai na gen chan nom di aiคัดตัวตู้เจ็ดคัดตัวเจ็ดตัวกี่ตัวเจ็ดยามาเข็นคัดเหลี่ยครับผู้เขาที่มาซิมหนบผมมินจินเข็นคัดซิมฮักเขาบอกไว้ค่ะบุรุษนี่นะบางทีเนี้ยที่สเปซินคงไอ้ที่เดี๋ยวฟอนคงบางทีบีกัวเลยเข็นคัดเหนียวละที่มาซิมหนบคงมามินจินไว้ที่ค่ะทริกกลมยาเลยจีดีอ่ะนั่งในจะบางจีนในเดี๋ยวจีดันเดี๋ยวprocess สาวหลัวไอ้กี่เลจุโม่เขียนคัดฟอนสลักกี่บังละซิมซิมนบบีกลมจีฟอนซีดีฮะบังของนั่งจังเดียวtips dan kon gen dia mo ai ka screen kon share zo lo to do nai poi mo ma ai ya ka gen uk tam lo ma in ai lak vel hi khoi khalo simpial mai thi ki chi tu ka hi ai le leng to nom ja kina serif to sans serif ai hi serif ya ai hi sans serif ai etigel ki ballo na ma tu again cheu na again dan di tang tuan sau lo om ki leng akil ai pawn gen le akil nei le nei lo bachin mo le han akil nei ka chi chang ha m n le chin em min akil nei wai mo he ong do kia amin leom bio english ka ba thei cha kien cha thei kia he m ma akilom lo we san sui thei sa ba na without gen na hi serif om ma sa hi mai thi ai zo noi na wai a serif ina ta ki he kil hi di ben wai om lo chen na san serif gen na hi mai tin ka ging ta wai ti zat chiam a poi mo ma ding e kil nei lo ta pot chu sans serif a hi wai chu e bang le hi ai ti khong a group dan gen le hang e ti khong le a kil nei dan he ya serif te to ki bang lo e minion pro bang chu serif a hi Times New Roman chỉ có bằng lệ serif a hi vek ai I taste I lung lun na I de dan hi le kha bol na a phone thi a ki bang het kia a changin la yei to ki tuang de veo chi bang om the sang ni na ba ya tu lai modern de thil lai bu yam bol de le hang chu serif phone that sign sans serif phone bang jang zo le hang uchi hilowa thil dang ba classic de thil bang design na serif ma kilom zo sil ong hi na bang ma pai zo chen logo a chi kho logo te khong bang le to ran de na luxury font ong ki chi chang ni serif font lam gen na hi de wa sans serif ai ki jang ki luxury khong
let tu lai modern de adi na hi sans serif lam hi ki ha zan zo wai achian lampanga hi gala en le hang sans serif phone chiang zo akil nei lo i je kena et sandi na billboard lian pipia na mu teu hi atam zo hi serif sa na sans serif ud ma mai ve le lai bu ko nga atam zo in kha sans serif sa na serif on jang zo sel du ve uchi hi tag le serif font bang jang ding ki sa tale hang hi serif font ya en le hang 30 point sorry times new roman bang 30 point ahia anoya times new roman kumalma area lingon gel taleng pailian zone a point ki jai ve times new roman font janga times new roman kon gel hi 30 hi ya times new roman thumalma azaina arial font kon jalle third lian zo lang ma wayom dan chu a space la le ki bang lo ve a point ki bang nine sin khathe top wai jeka anal le nal lo di lam sai na anal tua ka a hoi tua ka izat siam da nong kinga wai te la ka I a tips da na kon gen dia tai na ya kon delete back dia type placeholder text hey bang bolding ita ya hi suppose 12 point na kon keng dia 12 point delete back na akal bang teleng justify ina kon ko idian ay teng ma copy kahia sorry kaya sorry times new roman kon jang dia times new roman regular kaya tengel sorry yai pen kha ya 12 font size here leading gichi akal space between the lines kha say 18 kon ko idea a size kha say 11 nina yai teng kon la khedia atwa ma compare kai manina yai de gel bang hitale koi sim nom na sa zo chi hion dong de kai 3 hele let dan hit 3 space lag tung ki bang chi chat khol ke dia nang alai la kon bo zol dia he a text ki bang lo ko la khamo ka auto in kon ko de 12 a text le ki bang ai tu na ye hi a carlos zen say 16 kon ko to dia hey a thu ki bang ai question no ma sa le chi question ko mo ma mai a distance le ki bang dek tang mo hey ka bang za 11 point hey bang za khat pen 12 hey che hi a difference pen taklam bual pen sim nuam sa mole velam pen kha lian zo 19 sim hak zo chu a space la ki bang sim tho dan ngai to le hang why live sim no pi a font size himasalo ina space between the lines chi ya leading chi ha wai poimo bang font jang le le e wai
tóm chỉ cả con đòn thế hi lệ keep up ตัวลูนี่นะนี่ทุมาลักนะฮิตาว่าเฮียมขัดเกเลนะผัดตัวปีเวงอ๋อสิ่งปีมันดีสมงาจะขัดกับเป็นวมจีอีอมเจนเจน่าเละใหญ่UPI UPI number เฮียใหญ่ค่ะสมงาจะขัดสิ่งปีตัวน้ำเป็นอุทยาดีค่ะปีฮับที่ไอฮิจีเลยเกนเดียวันน่ะอัตโตมนะดีงี้นะตู้อีกินนี้นะAdobe Illustrator Essential ipan di nga waya di nga help to pa ginza walls amina